tetap perlok dia sang bahai besok cisen so YL repon channel bahadu mentah ngampat yo iba utu bar jela bu ada perempuan ini hadu mentaru 4 tanap ya hadu mentah uman ra boleh bang hapsna ye ini video nomor bang ngali di polis Meghalaya jongi gila leca indoor bakin lek kira ni ki bahayim jong sonam ni ngakerpa ifi ki sarkar jong Meghalaya jongi ba phi kuma phi lek kren phang ka sonam sing jong ka sngap hayalam kren youtube ba kren jeng ni rupen ngim kwa re ke ru ni kwa tang bo un lek pan map mar bo la kren plat pot la kren ni ka Meghalaya ra la plat te kum no unot ban khen ni gi nong Meghalaya ki de ki nong tu ki nong lutte kamot le kum ta u khen kamot itu kena lung kena rit tiba badang sibna ya pok badang supun rum ta gemut usut harai begitu bila kide betul mah mar umbeng re pianga umbeng re ki pajba yo kum ta kan pin yang umbeng re kum ta uang be yang ko be ka Meghalaya ki basyong hal pok ka state jong Meghalaya kide ban kide borok kide ginong tu segamot gini kena kelung ru langat lang kan perkom keren jong ngakerpat ipi kakar komune ubri freedom de ban mau pila don mentasa indoor pendek kran ya kasonam terus ngobha ya lamlang yuneru kasonam mentang la don sapo Meghalaya kami sini ya kasonam le ka la don lupa sini sport silong no swai kas gendong ya lam no swai une kan menta ubure ure ada de preng ado kata-kata la ngap su ikan jongo ngobha ya lam yu sini silong nang bandung keren ni ke go ba ulah dap keren mana gane mar bagi pak bak gila dom pala diu ko boleh sibun pak bak ko pila jarap share itu video buat komen ngayu i komen trong phi ko boleh sibun perlok bagi kersan nga pela don gino di perlok ba yo i coba le ngam yo i mo di video ba ulah depan mam agino di news dan di sosial media jumpa share yang ngai video nang bangan ngarungan like na video sepang udah ubar jelah ukuran dia juga state Meghalaya ini ba ni kipat ba ngi kuat setang udah ubar jelah buun pan map ya ubah ya keba ulah dap keren ya keba ulah dap keren ben ni state Meghalaya jemi pasanam ni kelak don sini gitu gila ngot coba penyiap raja kelak don sa Meghalaya tau tu we baru be umen itu bani kini lagi penyiap ya ubro jong pasanam ni ka penyiap tengah lah jong de berkat ba ikut piyap ko sanam je ulok la jong badik jingkren tuwe badik state ni tang plat mo kes ko jong o hin de ba umbeng ra tai ngi ba ye phik sarkar ubeng walau ong heru unot bonong sarkar Meghalaya sarkar mor dapat umno unot bonong hadu koto kakes kasanam bani kasanam kakes de bukhar jong une de une le upran barok ke Meghalaya ke besang apok Meghalaya ini pula kerendeng ya borok ke Meghalaya pelak cu ike geru adu kena islung adu sarkar di mande manpa salah sebab pala akerpat ipi ngayu i mentah apa news wakila lek ca indur ngobha anda pila wan situ ye lamlang yu turu lado hadu ko bokut lado priak banwan seneru ai ba un kerna turu sene di video ong yu bon kran kang bagi pai ba jong kin hon baula keren beng plat e state Meghalaya jong ngim le ai ki upar u ai ngi dain jong tu no he ba por bokran kat bau ne ubar jelau kat bau umpat pan map di pai ba jong ngiru tim de ban sok mesen tim de ban ai la du ne ubar jelau ba un lada ngi ai la du ne kidang don susu berang keren di wepat nomor bangam tanggal i wad hasted jong ngirum ta kidang don gi bar jelau gi bukon kham le te perlok nanti ngakren papalat puru jorong video ngampok bang keren papalat yuk nang bayok nga nomor bang ada lakren ada gini ki bar jelang isi ba gila leh palat tapi singokum nona telah kesengu ya habi kene video ko bangasna ngobah share kene video ko mapi share mana kene video ko na ngobah subscribe di channel jang aru nang bangan yok ban IP ki video ki berang dang pemain nang nesma kino video ki bang apply na pinwan kawan nang kong hafi ada bisa subscribe di channel jang tangan aku bagi video tangan aku bagi konten ko bless you pun perlaw
Ini 4 next video.